Loyo-ke ubeyilida ye-West Gang okuyiqembu leyigilamkhuba endaweni-ke yaseNanda akasekho emhlabeni. Ningizimu Afrika ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Sikuthande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Inganza kwethu sibhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Osukwini-ke lwayizolo kuvele-ke indaba zokuthi ekamkhwanazi phecelezi i-NIU ekuthiwa-ke seyidubule sabulala loyo obeyilida yeqembu-ke leyigelekeqe endaweni-ke yaseNanda, kanjalo nesekela lakhe. Lokho kuza emva kokuthi-ke amantombazane amabili ebulawe ngesihluku esibuhlungu ngendlela eyisimanga. Kuthiwa-ke baqale bawashisa, then-ke emva kwalokho bawadubula. Kuthiwa-ke amaphoyisa alandela umkhondo wokuthi-ke bangakuphi, nathi amaphoyisa mayifika badubula kuqala, then-ke amaphoyisa aseke nawo ebuyisela ngenhlamvu, aseke ewina amaphoyisa. Kwaphela kanjalo ngeyigilamkhuba. Loyo-ke obeyilida umnqobi owathatha-ke intambo emva kokuba kushone umnqobi lo owayiphethe eshona-ke ngenyanga kaFebruwari ngonyaka ka-2025. Ngokusho kwabantu kuthiwa-ke lo obeseyilida njengamanje kahle kahle igama lakhe langempela akusiye umnqobi, kodwa-ke umnqobi lo owayelida phambilini washiya noma-ke wakhuluma before afe ukuthi-ke oyophatha emva kwakhe naye kuyomele-ke ayibize ngomnqobi ukuze-ke igama lamnqobi lingapheli eNanda. Osukeni lwayizolo kuvele ukuthi-ke ekamkhwanazi kube nokudubulana phakathi-ke kwamnqobi nesekela lakhe, kanjalo-ke namaphoyisa, kodwa-ke kwaphetha ngokuthi-ke kuphangalale zona igelekeqe. Nganisa kwethu, like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ukhomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. YiZukwe TV izohlezi ikhona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.